Las condizioni de su tempus a sovra de sa Sardigna iden chelu prevalentemente serenu, chin possibilidades de buschias in sas primas horas de su manzanu. Sorventos ana sulare debiles o attrettor moderatos da esa banda de su cabesusu e tendene a mudare in su zero, in fortios o intra sas costas nord-orientales in sas primus horas de sa die. Sos mares ana essere generalmente movidos o attretto medamovidos. Sas temperaturas mínimas ana essere in generale aumentu, Casteddu 6, Tattari 3, Nuggoro e Aristanis 14. Sas temperaturas massimas ana essere in generale aumentu, Casteddu 28, Tattari 25, Nuggoro 21, Aristanis 25.